Kube ngiseklasini ngabe ngisakhulumela iclass, uthini uBarnabas njengoba nifunzile waphendula. Wathi lokhu kushiwo inkosi. So noma inkantolo ingathini, ngidawukwenda lokushiwo inkosi, hayi lokushiwo inkantolo. Yayikhona inkosi. Swaziland wajutshwa ngumhlaba wonke wathi Barnabas kushita inkosi. IParliament yathi yambuta wathi ngiyi-lightning arrester. Ngiyakhumbula. Wathi hey, ningangisola nje ngalo November 28 ngiyi-lightning arrester. Laba labangibona bakhanyisa tindlu bosomagesana, they will tell you umsebenzi we-lightning arrester ukuthi yini. Walikhipha ku-TV wathi ngiyi-lightning arrester. Ithide inkosi kude lotawukhuluma lendzaba yalabantu lengibende natiganati. Nenkantolo ngeke ingene. Nithini nina nethi Mswati akabe ngetulu kwemthetho. Akakhulume sinoma kanjani siphile kanje. Lalelani ke. Emajaji aleso sikhathi lajubela endzaba. Angry judges resign en masse. Njengoba nibabona babeke emapen phansi. Bathi sibeka phansi emapen. Loyo Mswati akabuya tohlala la eSupreme Court. Tindzaba to iCourt of Appeal. Thank you ngiyabonga lothi vele. Akabuye atoti jubela kwakuyi-Court of Appeal. Akabuye atoti jubela letindzaba ngoba asisasebenzi lutho thina. Senguye lathi umthetho. Aresigna onke amaphoyisa. Emva kwaloku Mswati walanza Themba Dlamini labe ngu-MD sibalo wami indvodza ya-anti. Ngiyathi sibala ukuthi uva buhlungu mangima kanje Themba. Kube kuya ngawe ngaba ngikhulumi ngangivikela lento yakini sibalo wami. Ngiyakuthanda sibali. Angikhohlwa nokuthi sibuya phi nawe ungisibali mbamba phela Maswati Themba Dlamini lo phethe tibiyo hayi ukuthi wathatha lasimelane wathatha sisi waswele zakhe ngibaba wami wathatha yena watama naye Themba ukuthi esibali man kunje angathi esibali mina ngikhuluma iqiniso bangicolele angifune ukugriswa nekudliswa ngiyacolisa mangifa ngiyakuNkulunkulu lelulaka langiphelona loluthando langinike lona lokuthanza abantu labanganakwa abenginika idirection ukuthi kumele ngisebenze ini angikethi ngendlala kulomzabalazo walanza Themba ke Mswati ukuthi akaclean because Swaziland was not wanted anywhere in the world wahamba Themba hamba shikishatandla ngithi ke Maswati lokucabanga ukuthi thina siphethwe inzondo yaMswati silamlela titukulwane ukuthi tingangeni kunaku lesiphila kiko. Ngicela ke Rasi inombolo yamake Mthethwa ngikuniketile. Ngicela kubonga naleSwati lelithema libona 2-3 weekdays ago or a week ago langishayela President Kawuzela ngivile ukuthi babe Mthusi uphila kabuhlungu namake uphila kabuhlungu. Ngicela ukuthumela imali noma ingaba incane ngiyabonga uyathi wangithusa leliswati lathumela imali enganga 1000 rand from nowhere Maswati muhle lo moya and wena Swati ngifuna kusho on record ubonge kakhulu Mthuso wesibili namake wakakhe on the 1000 rand ngisangideclare nokuthi beyimalini babonge kakhulu nami ngibonge kakhulu Maswati baphila kabuhlungu labantu labagcilatwa ngumswati solo bahlala le baphila kabuhlungu the least you can do yalo kuzabalaza and then lona 200 lona 500 afana ngiside abacontributele mawufuna ukucontributor ke kuka 2 ngayifaka inombolo yakhe na Rasta ngifakela ngayibita mangabe uTeras ngine yami mina inombolo ya WhatsApp lethi 76030198 utangibhalela President Kawuzela tshela Mthuso ukuthi ngicela ukucontributor nginemali lengaka kodwa nenombolo yakhe la ngidayibeka yama ke Dlamini laMthethwa mangabe Rasta akusheshe ayithole kodwa ke Rasta mangayitholi ngingayibida mina because oh naya ngiyabonga Rasta naya uyivetile it's +2 7714936297 naya lapha ekona and phansi una plus lapha ecaleni +2 7714936297 manje ngabashayela nyalo lutawungena kubo direct nibavusele nibashayele nga WhatsApp nisho nibancestele
Futhi ke manise South Africa, ikakhulu manise South Africa, ningakhuluma nabo direct ukuthi niba contributela njani. Kodwa mawuseswatini ngishayele ku-7603098 ku-WhatsApp usho i-contribution yakho. Senginendlela yokuthi mawuseswatini ngitayithatha uyifake phi le mali bese isukaphi njani kuyofika kimi, ukushiye kimi lokho. Kodwa-ke yethemba yathi ukuthi iyawufika njengoba uyifakile egameni likaJesu. Sengicedzile kuleyo ndzaba leyo bengithi ngiyitindise emaswatini lokwadi ukuthi asikhulumi ngenzondo lokho. No, futhi sisatakukhuluma, sisatakulwela. Futhi mthusi utawubuya. Asikhulumeli ke thina ukuthi uyabuya abe ngishifu or what. Utawubuya mthusi, utawuncestelwa. Utaba compensated mthuso. Hulumende lo taba semandleni, utaba nemsebenzi wekumlandza ngenhlonipho, umcompensate. Nina beningekho makayichaza lenzaba kwaye kwashona umntwana mthuso, kwahanja kwayiwe enkantolo, emaphoyisa ala kuthi angcwatshwe. Kwayiwe enkantolo yathi inkantolo akangcwatshwe lapha. Washo inkantolo yathi akangcwatshwe kibo lo muntu. Wahamba umntwana 2 days libhokisi silapha kaMkhweli lishiswa langa. Emaphoyisa aka-osu ala kuthi singcwabe. Lo make wakamthetho washayela imndvodza yakhe wathi baba ngoba ngekho mthuso abafuni singcwabe. Wathi mthuso vulani libhokisi. Bitana emaphoyisa ababita livule licacabulwe langa balivula. Wathi ke batsheleke ukuthi abathathe lo mntwana nami lo bayomnika Mswati. Njengoba bathi uthi Mswati angangcwatshwa. Abamthathe lo mntwana bayomnika Mswati. Utangitshela ke Mswati ngalelanga safuna ukuthi angcwatshwe. Uthi khulumele la mthuso uthi ngagcina ngisho ngangikhona ke mina le esiphofaneni. Lanekwa ke libhokisi limntwana Mshengo. Thuwe malanga sihlede phansi kwetihlahla sitakha Mkhweli ahlede emaswati namaphoyisa agade leli bhokisi. Angikhuluma imovie mina emaswati. Nginitshela ukuthi Mswati ngibani. Wathi Mswati ukuthi 2 days wathi mthuso ningaqali nilithathe liyekeleni ishiswe langa nibatshele ukuthi ngithemine akamthathe Mswati lo mntwana nami utangitshela ukuthi ufuna ngemngcwabeni. After 2 days ebakhanuka ababuya hawu sesibuya kushikishatandla mngcwabeni. Inkantolo kathe ikhulumile ukuthi akangcwatshwe ngoba bona banema supreme bangetulu babo uNkulunkulu kude lo ngabatshela bantu baseHosea Maswati. Lengicetha kumbona enkantolo lilunga leni leParliament enalikhetha ngumduduzi Bacede Mabuza Niyamati, a multi-millionaire businessman, successful businessman. Ngilendvodza lebathe mabafika lapha eHosea bafuna kunimuka leni tiphanzele kona bona basola ukuthi nikuphanze ngekulima, nilime nasi silimo lesibohle silinywa. Baqala kahoho. Hulumende waseSwatini wasebenza nangomthetho lokuthiwa yiPhoka. Le iParliament beyiwakhele bantfu labebe imali yahulumende base boqala emabhizinisi. Phoka ngabuda ngaye. Ngumthetho lebewakhelwe bantfu labanjonje imali yembuso base bayigeza ngeqala emabhizinisi. Wamthatha ke lo Phoka hulumende wayespeak, wakhanza abantu bakhe tindlu, wathatha imibhede, wathatha ingubo, wathatha amaquantum, wathatha imoto, wathi wena wahluma ngensango. Kwasala abantu abesikolo abalale phansi, bantwana basecrash balele phansi lapha edule speak kaho. Aphethe Phoka hulumende abutha kwasani akuthiwa ku-auction sekwahulumende wena kusolakala ukuthi sithole insango lengi-25 kg libhakede. Kusho ukuthi konke lonako lakhaya wakuthola ngensango. Babutha konke lakhaya. Kusale indlu labangakwadi kuyisiphula. Bebahamba wonke Swaziland. Bahamba babutha tindlu debantu. Wema Bacede bengikhona. Wathi Gawuzela sambe siyo challenge lo Phoka. Bayam-abuse ku-application, bahlukubete emaswati. Phoka wakhelwa bona. Labeba le mali yasetibhedlela, boqala emabhizinisi, basukela labaya ngoba laba banamuntu. I stood with him. Emotion yamuvwa nguye Bacede. I was there to stand with him. The emotion passed. Wema lapho uhulumende kushuba timbahla debantu. Nini le lapha eHosea.
Wasuka lapho wathi inkinga lenkulu lo ndunankulu ude Magunya akakhethwe sive. Wasuyaboshwa baqeda. Usukile ke Mswati waya le. Makaya le uyohlekisa ngabacede. Uyokhombisa bacede ukuthi labantu lebe uthi ukhulumela bona sebathi bafuna mina abasakufuni wena. Ufuna ukuthi nikuve kahle lo Maswati. Abeyele lokho Mswati lapha. Abeyodlala ngeligama labacede ayomenda Silima. Abeyoprove point. Anginati bandvu baseHosiya Khathiniya nina ukuthi beniyelani. Kodwa ngiyati ukuthi beniphethwe indlala. Nilambile kakhulu. Nifakwe ke nemdumo ukuthi ngwendeka ningene emasotsheni. Nifakwe nemdumo ngendeka niqale nemabhizinisi. Lona wawabeka phansi emabhizinisi ngenxa yeluthando lwenu. Lo Mabuza wawabeka phansi ulala ngamfengeni nyalo. Multimillionaire timoto takhe niyatati abekhulumela nine ngoba ke yena uvalele Maswati akithi nithi hawo sifuna okwandaba unenhlitiyo lenhle ngekwehlule mange madoda maphe mange madoda akusiko khona lapha embabane government la kuthi khona amaphilisi nanamuhla akusiko khona lapha akusiye eMswati lo ngete 55 million eholweni lakhe ngekusho kwestudy sababe Makhubu the Nation. Mina nginvetele la iliphakelo lakhe ukuthi likhule nga how many millions. Angisebenzi ke ngale lelibhalwe phansi. Ngithatha nali nje lelivetwe ngibheka Makhubu 55 million kodwa gogo amunye wangetelwa 100 rand. Ngithi ke Maswati no matter how far a lie will run, it will always be overtaken by the truth. Oqala lokho. Kwesibili, ngifuna ukutshela Mswati nebangani bakhe labe ayenabo lapha. Ngithi onke lamaqhinga lenwanjinja kade awuphela. Ngitshela wena Mswati nebalingani bakho. Try as much as you can. uNkulunkulu akasiso Silima akaphukudwa. uNkulunkulu akasiye umntwana. Mdzala uNkulunkulu. Angeke ushaye ipolitiki kuNkulunkulu mdzala. Uyalati liciniso ukuthi wena ufuni ukuthi eMaswati akhethe ndunankulu ngoba utase lo ndunankulu akasathathi order kuwe. Uyamdemonize baqede ngoba wena ukwathi ukushayela lijaji uthi mthola nelicala njengoba nakubo Mthuso wathi kibo angabuyi lo. Ngithi kuwe Mswati ngilalele kahle namako wakho losuke waye Singapore la kunesibhedlela esingcono khona ayonakwa khona lesibhedlela lasiranisha leSwatini lekuyimbabane government asimlungeli yena silungela labantu kaTata la ngikhona khona ngesikhathi seCovid la bengidunankulu wakhona wathi makabanjwa iCovid waya ku-public hospital sibhedlela seluntu aphethwe iCovid welashwa khona ngoba njengandunankulu wathi ukuthi wende etibhedlela tebantu abasezingeni lelifanele ungaba nguwe lo ranisha ibhedlela kodwa mawugula awuyi kito kodwa imali yonke ekuranisha ibhedlela ikuwe kodwa wena mase ugula uye eSingapore iclear lento ubabekele lizembe kulesibhedlela ukuthi alibabulale wena uhamba uyofuna kuphila kanye kanye. Lalela ke makwaMswati ntombi ethwala nawe Mswati umnikati wokuphila uNkulunkulu akusito esibhedlela. You can run but you will never escape God's hand. I'm not saying God has already decided your fate, but I am saying if God has decided your fate, you will never escape his wrath. You can run but you will never escape. Ndizani ngale mali eMaswati niye Singapore. Ndizani niyofuna kuphila kuphi na kuphi kodwa la Maswati ningawendeli isibhedlela. The one lo lakhe libona sekujuleni is going to deal with you. Get that message very loud and clear. Bengikhuluma nani ke Maswati ekutheni bekuyokwendiwani bese ngiyabuya ke Maswati ungathi angakhona ukumnikeza ras lokho kodwa ngidawukhona nje mina ukuthi nginifunzele nito understand ukuthi kwendekani. Cha ngeke ngikhulume ngawe bhuti wabacede
lolunga leParliament lelathi Mswati uNkulunkulu lelathi bantu baseHosiya bakuthume ukuthi hambe ucela Mswati. Cela kungakhulumi ngawe. Cela kungakhulumi ngawe. Angathi ukuthi utawumshayela bacede utawuhamba uyomvusela niyakhuluma yena. Just don't want to talk about you. But uyangiva ukuthi ngithini. Kukhona ke futhi lokungende ngakhetha kungakhulumi nawe. Bengiplanile lokuchaza kodwa I had to change because I do take counsel. So ngidawujika lapho nje. Naku eMaswati ngicela ukuthi nikwathi eHosiya kuthiwa Mswati eHosiya ulethe into letinengi anginawukhuluma ke mina ngalamahola anginawukhuluma ngale nkundla legcine yakhiwa nale migwaqo lethenjisiwe anginawukhuluma ngakho ngidawukhuluma ngale bebaye kokwethula eHosiya ngaphandle kwale hola ngaphandle kwale nkundla ngidawukhuluma ngetruck le double diff ngikhulume ngeTLB ngikhulume ngeIsuzu drop side truck lelecitha la eceleni ngikhulume ngedouble diff truck le flat yeIsuzu ngikhulume ngetigulumba leting4 lokufike kwethulwa ngumswati wakwethula eHosiya eMaswati athi ukuthi wethulela abantu baseHosiya. I want to speak about that. Naku le ngidakusho iqiniso lithi leto tinto taka RDF lekuyimali le kuthuthukisa inkundla sayikhanza in1.7 million sinabacede. I was there to push it to 3 million inkundla inye ngangikhulume nga4 ba negotiator behla ku3 ngiyakwade lengikhuluma ngakho ngicela kusinive lapha ke Maswati 4 waleti kulumba letethulwe lapha dasesikwe inkundla atisito taseHosiya da cruiser kwabita ukuthi tisuke lenkundleni tite la Mswati atowethula khona titobonakala atethulela abantu baseHosiya tibe tona titasesikwe ka cruiser ting4 letigulumba lebetilapha 2 double diff truck le flat deck le yeIsuzu yenkhundla lekuthiwa ukumethula lo RDF wayikhomba noma bayatholwa abantu bakumethula lelenye yasesandleni le TLB eHosiya kwakhona kunye okubili kwaseHosiya yi double diff truck bese kuba yiTLB futhi le TLB ungasingele yacelwa ngibacede if I remember well. Donke ke dale tinkhundla letilamaceleni tilanziwe dato hand over la eHosiya utotheleka umhlaba eHosiya ibusisekile iniketwe ini ngithi lokho butani labantu baletinkhundla lengicedza kusho ukuthi akusito tigulumba leting4 tale esikwe ka cruiser na lokunya kusikwe kwala ngicedza kuchaza khona yini kodwa umdumo omkhulu iHosiya inikwe kunenge ngithi ke Maswati vukani ngale tigebengu letidlala ngani. Check what I'm saying here. Go and ask ubuye ungitshele ukuthi cha president tigulumba vele taseHosiya letethulo ke Maswati lesetethulwa ngilamaSwati ithi tele order bonke laba labathole letindvo leti ungaba uleka cruiser ukuphi yotane enkosini nitoti bongela ningilalele uhambe wa-applya imali yenkundla yahulumende kodwa saluya kumswati basukile ke phansi le ka cruiser donke letinkundla labe la kuphuma letindvo letikhona bete baphethe batobonga enkosini imali ye-RDF ngoba bathole lama double deck nabo bantu leti inkundleni tabo. I am not saying kude waseHosiya lobese uthi khiphela licutse like I'm not saying that, but I'm giving amaswati the background, the broader picture ukuthi kuthiwe nitobonga letindvo lenitiphiwe inkosi nizabataka RDF kuthiwa nitiphiwe inkosi
Ngithi ke Maswati angwende athi ukuthi umsebenzi walabantu ngemanga. To lose your mind ngigijima nithi vele kuhle vele ngemanga umsebenzi wabo. Akube khona ke lo fike athi president akusiyo lo yitekako. Ngicabanga ukuthi sengiphuma kule yaseHosiya. Ras ngicabanga ukuthi unalo okay kukodwa lokuthi Maswati kube ebhlungu lapha eHosiya. Ngivela ukuthi Maswati ufike nga3. Maka sakhuluma eMaswati langa lishona. Lasuka kuboSihluthi acela kuhamba emaphoyisa emasotsha emangesibhamu. Kude lokuphuma ko la ayishiwa inkosi ikhuluma. That was the word. Kude lokuphuma. Liyashona langa abantu bajaye kuhamba kude lokuphuma ko ayishiwa inkosi ikhuluma. Bathunjiwe labantu kuthiwa bajabulile. Angisho kusikude lebe bahleti ngokuthi bajabulile. Ngitshela kodwa indoda athi mawuye eHosiya uyikhanze ukuthi hey basihlalisa ke ngenkani. Sesifuna kuhamba kuthiwa ishiwa inkosi. Kukodwa lokuthi ke labantu ke inkosi yami bahamba labagcina bami bahamba bangakahle. Sekulate kakhulu kodwa lapha kule galadina kude lohamba ngakahle. Kodwa laba bemhlabathi abavalwa ingqondo bahambe bangakahle baqothulwa nalanga ebaleni. Sengifuna kuphuma kulenzaba ngidawuphuma ngana insando kati eMaswati. Angathi ukuthi le clip yagogo lo Thanza bacede ngako konke lanako ngoba naye bekakhona le unayo enRas ngoba bengicelile ngigwinye mathe sengiyaphuma kulenzaba yaseHosiya. Over to you Ras if you do have that clip for now. Cha ke Maswati akithi uthi Ras nomsini phela nithe umswazi uzodlula lapha ezobona lezimake siyaphi manje athi mfana yepha kustage yakho ngokwenzani mina lapha akhulu mfana ngithi mina ngiyila angabe kunenkinga kimi nongilanda ekhaya angiyila akhulu mfana suke ngibheke ezansi ngilande intombazana ngilanda intombazana ingilande intombazana nithi sithi ithi kha bakhandela lapha la umakethela khona umoba besihleli sonke wena Mxolisi sesaqala lapho nje nasifika nje suka la emakhaya ngoba basho ukuthi uhlena la ndawona besihleni la ndawona sase siyahlukana phela sokubhidi kwakuwa le kuthongwe nabathi sukumane bogogo angithi sukumela gogo la ngcobo okokuqala nasiqala sukume ngedwa ngoba bese siyalahlekelana nase bakuthatha usukumena bani la nolangqo sebamshiyelana nase bakumixale wena nase bayokuvalela sebamshiyelana yena abamthethanga phela yena le kufuneka mina uthi phela manje bese naso uphuma so lapha emagogo mina ngibese ngithi uthi langqobo na edilo epolice station uthi ungayi uyahleba uthi ungayi besithini lesizathu kahle kahle asikho asizange sibe khona nje sizathu ayizange be khona nje chaza mina ukuthi umuntu wembambalekisele emaphoyisa manje pha ngicela ukuthi sibamlandzelani ke sibamlandzelani ngapha uthina besanga kayithabani yachamuka ijipi nangisuka ke ngiyasuka ngithi ngemva kwegogogo ngiya lapha egogogweni lamamani kunehotshe lapha egogogweni lamamani yakho nje so ngifike ngiyangena la kuleli hotshe nakho kungumfana kuqhamuka la kuyangibona ngena kuleli hotshe ngiyaphuma ngithi aha kusena ndaba akunandaba ngahamba ngashaya emva kwegogogo lazanele ngangena emgwaqweni ngahamba angabe kusaqhubeka ngomgwaqo ngase ngithi ngihamba ngendlela kayithi abantu sengifikelele lapho kugezwa khona imoto kuthe nje nase ngifika lapho ngiyaqhamuka emva ya athi lo mfana egogo ngithe wena uye police station kwakuthi gibela sathi ngiyagibela nasifika le fike bayangehlisa bayamabasala bona phandle ngiyangena mina phakathi endlini abaphindanga abanakane nami abaphindanga kwaze kwahwalala kwangena leli phoyisa ngithi lingenile lafike lathi egogo uzizwa ngathi ngizobile lathi hey lokho kokade nikamhambisi animhambisi ngani lokho animhambisi ngani kuyaphi ekhaya bathi azikho imoto ayikabikho ngithuke ngihlale ngithi kula mantombazana ade ngicasisa Maswati akithi bengenilandzela ke le nkulumo yagogo.
Gogo uthethwe ngamaphoyisa makuya Mswati eHosiya. Amthatha ombeke e-police station kwaze kwashona langa. Angathi nokuthi bambekele ne-police station. Kwathi masacedzile eMswati sende konke base bamthatha. Nakhona too late bambuyisela emuva. Hlitiyo lenhle. Ngekwehlule manga emadvodza. Lo gogo lo ubuthwe athi makethela wovalelwe eshanje. Likhululekile live eMaswati. Nifuna kuva ngabani? And nawe Mswati nabo bonke laba labaganga ngawe. You can run but you will never escape. Mdzala uNkulunkulu. Ngeke ugcilade abantu kanje. You will not last. Ngeke ugcilade abantu kanje. And thina singeke sithule. Laba semzabalazweni, you must understand you are in the best cause. Play your role. Lobusathane lobu has to come to an end. We can only win this thing when we work together.